da je rekla dve od njih biti zatvorene 1995. i 1996. a ostale do 2010. godine, popularnost joj opada jer će potrošnja struje morati da se smanjuje, a cene da se povećaju zbog istraživanja novih izvora energije. Štednja električne energije je i do sada bila vrlo rasprostranjena. U svakom većem mestu postoje ovakva savjetovališta u kojima se dobijaju uputstva koje vrste energije da se primeni, kakva izolacija da se postavi, koje peći da se kupe. Ko može da dođe ovde da zatraži vaš savjet? Svi građani mogu doći da zatraže našu pomoć, svaku vrstu pomoći. I šta ih savjetujete? Interesujemo se kako su građene njihove kuće i najpre pokušavamo da im damo što jeftiniji savjet, da urade ono što ih neće stajati mnogo novaca. Na primjer, da možda izoluju krov, a ne zidove, jer to je mnogo skuplje. Da li plaćaju za vaše savjete? Ne. Treba još reći da u Švedskoj 4 godine nisu menjane cene struje, da su veoma niske u odnosu na plate i da prosečna porodica sa prosečnom potrošnjom izdvaja u te svrhe oko 0,5% jedne plate, odnosno onoliko koliko košta i 6 kutija cigareta. Nekada su ovakva ribarska sela na Severnom moru, koje je deo Atlantika, cvetala. Danas više ribarstvo nije jedna od prvih privrednih grana. Kažu da je more ovde jako prljavo zbog hemije koja izlazi iz industrije. Isto tako kao što se oprostila od ribarstva, Švedska se oprostila i od brodogradnje. Do pre 16 godina bila je druga po veličini brodograditeljska zemlja u svetu. Danas više nema ni jedno brodogradilište jer ona ne donose profit, nego samo gubitke. Profit i kako ga ostvariti jedna je od karakteristika životne filozofije. Zato se u Švedskoj svi poslovi brzo završavaju. Recimo ovaj velelepni most koji povezuje obalu sa ostrvom Šern izgrađen je za samo 17 meseci. Da se gradnja odužila, most bi bio mnogo skuplji, a ovde se štedi svaka kruna. Brzo se grade individualne kuće i stambena naselja. Ovakva kuća potpuno se završi za 4 meseca. Budući vlasnik samo odabere projekt, uplati prvu ratu koja obično iznosi polovinu vrednosti, a ostalo dobija na kredit od 30 do 50 godina. Cena za kuću od 300 kvadrata je oko 1.000.000 kruna ili 110 prosečnih plata. Po završetku radova dobija vlasnik ključ u ruke i tapije o vlasništvu. Reč nacionalno ima veliku vrednost u Švedskoj. Mada uvoze robu sa svih strana sveta, ipak će prednost dati svojim proizvodima pod uslovom da su cene slične. Tako će ovaj krompir iz Švedske pre planuti nego onaj uvezen iz Portugalije ili Poljske. Njihove kržljave i kisele jabuke preće naći kupca nego one koje stižu iz sunčanih krajeva i izgledaju kao upisane. Kakve šanse ima Jugoslavija da ovde proda ne samo svoje poljoprivredne, već i industrijske proizvode i usluge? Ja bih rekao da se odnosi već godinama sa Švedskom dobro razvijaju. Tradicionalno su prolazili kroz određene manje ili veće krize, međutim, ja mislim da je interes obeju zemalja bio takav da su oni očuvani i da imaju upravo sada, kao što rekoste, imaju dobru perspektivu da se dalje dobro razviju. Koliko ta neka ekonomska, trgovinska saradnja između Švedske i Jugoslavije može još da se razvija? Ima li tu nekog prostora koji mi nismo umeli do sada iskoristimo? 60. godina naša ukupna razmjena sa Švedskom je iznosila 60 miliona kruna. Od tada do danas ona se razvila 200 puta, ne 200%, nego 200 puta. To znači da iznosi 1.200 miliona. Dakle, u tih 20 nekoliko godina sigurno je taj razvoj bio i značajan i visok i veliki i ima još uvek uslove i mogućnosti da se dalje proširi. Ne samo tiče roba, nego i u pogledu industrijske kooperacije, zajedničkih ulaganja i sl. Isto tako u oblasti turizma, jer samo za ove 4 godine se utrostručio broj turista iz Švedske, znači od nekih 40.000, on je tokom prošle godine se popeo na 120, što smatramo da je također jedan značajan razvoj, značajna cifra i porast.
Jugoskandija, Genexova firma, je naš najozbiljniji izvoznik u Švedskoj. Postoji na ovom tržištu 28 godina i prošle godine ostvarila $110 miliona izvozeći u Švedsku, Dansku, Norvešku i Finsku tekstil, nameštaj, papir i metaloprerađivačke proizvode. Da li je ovo oštro tržište, pitam Petra Markovića, direktora Jugoskandije. Oštrina je u tome što se ne prihvataju nikakva odstupanja od ugovorenih uslova. Znači, ne samo cijena, nego i kvalitet i rokovi isporuke i sve ostalo što se ugovara, jel tako? Nije moguće praviti neke kompromise sa ovdašnjim kupcima na račun kvaliteta, nudeći neku nižu cijenu ili neke povoljnije uslove. Ta se roba obično vraća. Čim odstupa od ugovorenih uslova? Da vas pitam, uradili ste jednu bezobraznu stvar. U zemlju visoke produkcije, kvalitetne hartije, uspeli ste da ubacite jugoslovenski papir. To u svetu biznisa je veliki rizik. Ali vama se izgleda isplatilo. Moram da kažem da je to bio jedan potez koji je u startu izgledao nemoguć. Međutim, od 1982. godine do sada Jugoskandija je od nule povećava promet baš u tim papirićima, jer da ih nazovemo tišiju ili higijenski, to su kuhinske rolne, toalet papiri, papirne maramice i tako dalje. Prilike $10 miliona smo mi napravili u papirićima prošle godine, u zemlji papira. Ali kako je to moguće? Kažete ključ. Pa ključ je što baš zemlje papira su svuda tražene. Oni imaju veliki izvoz u cijelom svijetu, tako da domaće njihovo tržište ostaje izgleda nepodmireno i mi smo klinom išli i pronašli proboj na taj način. I JAT je starosedelac u zemlji vikinga. Povećavajući broj putnika doprinosi i razvoju našeg turizma. Prošle godine posredstvom JAT-a u Jugoslaviju došlo oko 15.000 Šveđana, što redovnim, što čarter letovima. Direktor Toma Stojčić na licu mesta ima priliku da se uveri koliko je nordijska avio integracija zdravija od naše rascepkanosti u toj oblasti. Činjenica jeste da se Evropa i ceo svet u ovoj našoj oblasti integriše, okrupnjava i taj proces posebno u zadnje vreme dolazi do izražaja. Recimo, jedan od primjera je upravo SAS, domaća kompanija koja čini niz pokušaja da se sjedini s nekim, integriše s nekim. Kod nas, mi smo još, nažalost, daleko od toga i verovatno da će nas sa vreme naterati i ekonomske prilike da i mi dođemo do nekih početaka neke integracije, ako ne integracije u fizičkom smislu, integracije interesa prevozioca, gde će svaki prevozilac zadržati svoj deo tržišta, da tako kažem, neće izgubiti svoju fizionomiju, ali će sve to skupa koristiti nama pojedinačno i skupno aviosaobraćaja samim tim i zemlji. Mislim, posebno u ovoj situaciji te devizne krize i tih potreba za deviznim sredstvima. I kako vi kao čovek sa iskustvom u vazduhoplovstvu vidite budućnost Evrope, budućnost sveta u toj branši? Postojaće, bar tako stručne analize govore i te projekcije koje gledaju na 5, 10, 15 godina unapred, da će čak i veliki evropski prevozioci koji su kolosi u odnosu na JAT međusobno se integrisati. To će biti jedna zakonitost, jer je s druge strane jedan proces deregulacije, odnosno liberalizacije cena. Danas, sutra, avioprevoz će morati biti jeftiniji. Ono što se desilo u Americi za vreme predsjednika Cartera, pre 10 godina, to će se desiti u Evropi i gde mali prevozioci, marginalni prevozioci, verovatno da će se teško održati ili će se ugasiti. Prema tome, to što se danas dešava i što se indikativno već vidi u Evropi, o tome moramo i mi u Jugoslaviji da razmislimo. Kakav su narod Šveđani? Jedna nacionalna anketa je pokazala da su oni od sledećih vrednosti rad, novac, ljubav, uspeh na prvo mesto stavili ljubav. Ova činjenica je iznenađujuća, bar za nas iz južnih krajeva, jer gajimo predrasudu da su severnjaci, racionalni, neromantični i potpuno posvećeni poslu. Očigledno grešimo.
U Stokholmu zima dugo traje. Led se zadrži ovde na Baltičkom moru i na jezeru Mälaren, koje se tu u Stokholmu sastaje sa Baltikom. Zadrži se sve do maja. Ova zima, međutim, topla je kao i svugde u Evropi. Temperature idu do -5, -7 najviše. Inače, ovde ume da zahlade i do -27. Švedska je hladna zemlja, hladna po klimi, hladna po sivim niskim oblacima koji brzo jure. Međutim, za tu hladnu Švedsku ima nešto što je tipično i što verovatno nigde na svetu ne postoji. Kod njih ne postoji vi u njihovom jeziku. Oni svi jedni drugima govore ti. Đaci svojim nastavnicima, pacijenti lekarima, novinari ministrima, čak i ljudi koji se prvi put sretnu na ulici govore jedno drugom ti. Jedini izuzetak su kralj i kraljica, njima svi moraju da kažu vi. Kralj i kraljica nalaze se u centru pažnje švedske javnosti, bilo da sa decom idu na skijanje ili putuju u zvaničnu posetu nekoj zemlji. I tradicionalna smena straže pred kraljevskom palatom ne privlači samo turiste, već i stanovnike Stokholma. Kako živi običan Šveđanin? Prosečna plata u Švedskoj iznosi oko 9.000 kruna, što je ravno iznosu od naših 200 miliona dinara. Očigledno je zemlja visokog standarda. Za Švedsku je tipično obilje robe, jako mnogo luksuznih, lepih i običnih jednostavnih sportskih stvari prilagođenih svakodnevnom životu njenih građana koji su vrlo zauzeti, vrlo vredni, rade od ujutru do uveče. Međutim, bez obzira na te dobre prihode koje ima švedska porodica, oni su vrlo probirljivi, potrošači koji se ne zaleću. Međutim, nekoliko poslednjih godina Švedska je imala višu inflaciju nego većina zapadnih zemalja i preduzela je mere da je smanji. Gospodine Johansson, prošle godine ste zamrznuli cene na 6 meseci. Šta se dogodilo u tom periodu? Uradili smo to jer smo hteli da odstupimo od starog načina određivanja cena, da povećamo cene kada se očekuje njihov porast. Došli smo do podataka da smo u prvoj polovini godine imali izuzetno mali porast cena. Znači, rezultati su bili dobri? Da, rekao bih da jesu. To smo učinili jer je u sporazumu za 1987. postojala klauzula da se dogovor može menjati. Tada smo to preduzeli i rekli, plate i cene treba da ostanu na najnižem nivou, čak i za 1987. I to je bilo, rekao bih, prilično dobro. Ove jeseni će se u vašoj zemlji održati izbori. Inflacija će imati tendenciju porasta, a takođe i plate. Kako ćete to pomiriti? Imali smo mnogo sastanaka sa nadležnima na tržištu radne snage i rekli smo im da svi imamo koristi u situaciji u kojoj će plate i cene rasti po najnižoj stopi. Pregovore i dalje nastavljamo, tako da verujemo da će plate da porastu za 5 do 6%. Nakon toga cene će nastaviti da rastu po stopi od 4 do 5%, a tako je bilo i posljednje 2 godine. Mislimo da je to veoma dobro za švedsku ekonomiju, jer to znači da ćemo ostati konkurentni na evropskom tržištu. Troškovi za ishranu, izuzev hleba koji košta prevedeno u naš novac 440.000 starih dinara kilogram, nisu veliki. Povrće i voće, pogotovo kada se kupuje na pijaci, a ne u radnji, relativno je jeftino.
Papaja, mango, kivi iz tropskih krajeva, kao i paprike, tikvice, paradajz ili jagode i dinje, stalno su na tezgama kao što vidite i leti i zimi. Pijace su pokretne jer su tezge na točkovima. Svakog popodneva kada se pijaca završi, prodavci svoje tezge pretvore u kamionete i odvoze robu u skladište prethodno očistivši trg od otpadaka i đubreta. Koliko Šveđani ne mistifikuju ni ono što čini nacionalni ponos, najbolji je dokaz baš ova pijaca u centru Stokholma, koja se nalazi na trgu ispred čuvenog koncert hausa, ove plave zgrade u kojoj se dodeljuje Nobelova nagrada. Nobel i piljari. U Švedskoj je svako zanimanje, svaka profesija na ceni. Ovo iza, to je čuveno kraljevsko dramsko pozorište u kome je režirao Ingmar Bergman i proslavili se mnogi čuveni glumci. Tu gde su talenti i obožavaoci iza, u njihovoj neposrednoj blizini nalazi se spomenik jednom malom, običnom čoveku čije je radno mesto ispod zemlje. Ovde je spomenik čistaču kanalizacije. Dakle, još jedan dokaz, još jedan simbol koliko su ovde svi potpuno jednaki u svojim pravima, što naravno ne znači da su i materijalno, finansijski jednaki, ali je svaki posao i svako zanimanje cenjeno. Što se čistoće tiče, Švedska bi mogla da bude dobar primer drugim zemljama. Lukavo su spojena dva ministarstva, za energiju koja prlja čovekovu okolinu i za ekologiju koja štiti od zagađenja. Veliki industrijalci se ljute na ministarku Dal, koju ste malo čas videli i čuli, jer je njeno ministarstvo smanjilo njihove profite time što je naredilo da se u industrijska postrojenja ugrađuju najsavremeniji skupi filteri. Zahvaljujući takvoj politici, u vodama Stokholma, na primer, živi preko 40 vrsta riba, pa čak i pastrmka ovde u sred grada u jezeru Melaren. Šta Šveđani vole? Pre svega da pojednostave život. Ovi automati na ulici, na primer, koji rade i danju i noću, sjajan su izum da se uštedi vreme i da se čovek ne osjeća bespomoćno ako ostane bez novca. Dovoljno je da se u automat utisne kartica svog tekućeg računa i da on izruči željenu sumu novca, ali ne veću od 500 kruna. Treba samo naravno paziti da se ne upadne u minus, jer su onda kazne rigorozne. Šveđani takođe vole sportski život. Džoging, kao i skijanje i veslanje su veoma popularni, a velike firme kao SAS, na primer, gde smo ovo snimili, imaju bazene i sale za rekreaciju za svoje zaposlene. Izlet u prirodu ili bar večernje ili jutarnja šetnja su pravi rituali za Šveđane. Često im prave društvo i kućni ljubimci koji imaju povlašćeni tretman u ovoj zemlji i dozvolu da svoju vlasnicu prate i prave joj društvo čak i u frizerskom salonu. Ovde u Stokholmu postoji jedan pijani brod. To je brod ovaj iza mene. Zove se Viking Line. To je brod kojim svakog vikenda nekoliko stotina Šveđana odlazi u Finsku, ovuda Baltičkim morem. Pijani brod zato što svi oni vole da se napiju na tom brodu, jer ovde u Švedskoj piće je izuzetno skupo. U radnjama jedna boca viskija košta oko 5 miliona starih dinara, prevedeno u naš novac. Recimo u kafani čaša piva košta isto koliko i jedno prosečno jelo. Možda navici da se popije doprinosi i oštra klima i duga zima i niski sivi oblaci. Šveđani vole sunce i svetlost, zato na njihovim prozorima, kao što možete da primetite, nema zavesa, ali su puni zelenila i cveća koje im dočarava bujnu prirodu. Svakoga leta ovi savremeni nomadi sa severa hrle prema Mediteranu, prema obilju sunca i svetlosti. Kada se vrate, doneće po neku novu naviku. Poslednjih godina, recimo, pizzerije niču po Švedskoj kao pečurke posle kiše. Neko će se vratiti i sa novom sentimentalnom uspomenom, pogotovo ako je ovde u svojoj zemlji dugo bio usamljen, što je ipak retkost jer šanse za sklapanje novih poznanstava su velike. Nalazimo se u noćnom klubu Embassy, omiljenom sastajalištu onih koji su sami. Mada se klub otvara tek u 23 časa, uobičajeno je da dođu samo 2 ili 3 žene ili čak samo jedna i da prihvate poziv za igru takođe usamljenih partnera. Ponekad će se poznanstvo završiti te iste noći, a ponekad će potrajati pa čak i prerasti u brak.
Onima kojima nisu poznate navike zapadnog sveta možda će se učiniti neobičnim odnos Šveđana prema novcu i njegovom trošenju. Ovde je uobičajeno da gosti koji su pozvani na neko porodično slavlje u kući prijatelja ponesu svoje piće koje će tamo piti ili da participiraju u novcu za posluženje koje će dobiti. Takvu naviku stekla i ova studentkinja, Italijanka poreklom, sudeći po prezimenu. Ona poziva svoje kolege na žurku u svom stanu, ali ih i obaveštava koliko kruna za hranu i piće moraju da uplate kod sekretarice fakulteta. Mala Anjeli, tako se ona zove, očigledno se brzo prilagodila. Kako žive mladi u Švedskoj? Većina se zapošljava posle srednje škole jer želi što pre da se osamostali. Za razliku od prethodnih generacija koje su više volele da žive u predgrađu ili na selu, uživajući u miru i lepoti pejzaža kad dođu sa posla svojoj kući, mladi Šveđani daju prednost životu u betonskoj džungli. Centar grada im je najprivlačniji. Tu iznajmljuju male stanove od kojih ništa nije daleko, ni radno mesto, ni sportski tereni, ni diskoteke. Diskoteke su omiljena mesta za sastajanje. Uz Coca-Colu ili pivo druže se na svoj severnjački način, što znači da će posle noći provedene obraz uz obraz i nežnih ljubavnih šaputanja, mladić i devojka posebno platiti svoje piće, ona Coca-Colu, a on pivo. Ako stanuju sasvim blizu, poći će kućama pešice, ali ako im je omiljena diskoteka udaljena od stana i ako još nemaju svoja kola, iznajmit će taksi koji je u odnosu na njihove prihode jeftin. Gradska vožnja od 3 km ne košta više od jedne čaše piva. Svuda se brzo stiže jer je saobraćaj dobro organizovan. U Švedskoj saobraćajna policija ne reguliše saobraćaj. Semafori besprekorno funkcionišu i svi vozači i pešaci poštuju crveno svetlo. Ali ako se nađe neki prekršilac, platit će ogromnu kaznu koja može da dostigne i sumu od 1000 kruna, odnosno 22 miliona starih dinara. Biće mu oduzeta i vozačka dozvola i to na duži rok. Čak i pogrešno parkiranje ima visoku cenu, 175 kruna, što je ravno iznosu od blizu 4 miliona starih dinara. Draga Božinović je novinar Tanjuga, dopisnik odavde iz nordijskih zemalja, živi i radi u Stokholmu preko 3 godine. Draga, prvo kaži, je li onaj brod tamo iza nas, je li to tvoj brod, zove se kao i ti? Ja bih ipak izabrala bolji. Naročito u ovoj zemlji gdje ima mnogo lepih brodova. Ti znaš njih, znaš im dušu. Šta je ono što je za tebe najupečatljivije ovdje u Švedskoj, što ćeš da zapamtiš za ceo život kad odeš? Malo bi bilo pretencijozno da kažem da ih znam dušu, pošto Švedsku ne bez razloga nazivaju malim Japanom, jer je teško shvatiti i teško čak i posle 3 godine, a neki ljudi koji ovdje žive 20 godina kažu da ne razumeju, ne shvataju i tako dalje. Međutim, prvi utisak koji sam stekla u Švedskoj mislim da ću odneti kao i posljednji utisak, odnosno kao nekakvu vrstu pouke. Ja mislim da si se sa tim i ti srela ovih dana dok si radila po Stokholmu, a to je da mi kad ljudi koji dolazimo sa južnih meridijana, sa drugačijim temperamentom, odjednom se suočimo sa nekim mirom, suočimo se sa činjenicom da shvatiš da možeš sve da uradiš na vreme i polako. Ovdje nema žurbe nigde, nema u prodavnicama, nema u šalteru za osiguranje, nema na autobuskoj stanici, meni čak ponekad, dobro malo da karikiram, zafali ona naša neizvesnost i uzbuđenje pred dolazak autobusa. Prvo ne znaš kada će dođe autobus, da li će da dođe, da li ćeš da putuješ sa priklještenom nogom ili će vozač da te izbaci u punoj brzini napolje. Ovdje čekaš normalno po satnici, stigne autobus, možeš da ulaziš 5 minuta i gle čuda on stigne na sljedeću stanicu baš u vreme koje je propisano. To je ono što čovjek mora da shvati. Mi stalno negdje žurimo, mnogo hoćemo da uradimo, međutim pola toga ne uradimo, a oni sve rade polako. Formula je jednostavno, naravno, organizacija i planiranje, ali to treba naučiti. Ono što Švedsku izdvaja od svih ostalih zemalja na svetu jeste socijalna politika. Švedska je zemlja velikog blagostanja,
ali ipak skromnog ličnog i raskošnog javnog standarda. U ovoj zemlji ne postoje ni klošari, ni prosjaci, ni beskućnici. Napuštenim ženama i deci država će umjesto zaboravnog oca, kome ne može da uđe u trag, plaćati alimentaciju. Penzija može da se dobije i posle samo 6-mesečnog radnog staža ako se steknu zdravstveni razlozi. Penzioneri imaju pravo na besplatan gradski prevoz stalno, a na besplatan taksi kad idu kod lekara. Dovoljno je da pokažu svoju penzionersku karticu, a taksistima će trošak nadoknaditi socijalno osiguranje. Niže i srednje školovanje, udžbenici, sveske i ostali pribor su besplatni, a studenti dobijaju stipendije koje vraćaju kad se zaposle. Ipak najviše zadivljuje njihova briga o hendikepiranim licima. Briga se sastoji u njihovom uključivanju u normalan život. Naša ekipa je posetila jednu fabriku u kojoj rade samo ta lica na obali Baltičkog mora u Ninešamu. Jedan pogon fabrike je elektronika, a drugi metaloprerada. Svi zaposleni osim upravnika su hendikepirani, narkomani, alkoholičari, mentalno zaostali, distrofičari ili bolesni od dečije paralize. Ovde se odvija proces njihove socijalizacije i ovde oni sami zarađuju za svoj hleb. Kako im je produktivnost zbog hendikepiranosti nešto manje nego u ostaloj industriji i njihove zarade su manje, ali samo za 10%. Švedska organizacija koja brine o hendikepiranima zove se Samhol. We have 350 factories all over. Već imamo 350 fabrika širom Švedske. U njima radi 29.000 ljudi sa nekom vrstom hendikepa i 5.000 zdravih radnika. A šta ti ljudi rade u radionicama i preduzećima? It is usually industrial jobs. To je obično industrijska proizvodnja. To znači da smo u mogućnosti da sklapamo ugovore sa drugim švedskim preduzećima, na primjer sa švedskim proizvođačima vozila, Volvom, Saabom, a imamo i sopstvenu proizvodnju, sopstvene proizvode. Na primjer, mi smo najveći proizvođači nameštaja u Švedskoj. Proizvodimo i svetleća tela, a imamo zaposlenih i u sektoru usluga. Imamo hendikepiranih ljudi koji rade na računarima, na poslovima čišćenja. Da li je vaša organizacija državna organizacija? Da, švedska vlada i skupština su vlasnici naše organizacije. Socijalno blagostanje Švedske ima i svoje naličje. Da bi se taj opšti javni standard održavao, potrebno je mnogo novca. On se skuplja oštrom poreskom politikom. U proseku bi svačija plata bila za 52% veća kad ne bi bilo poreza. Na ime poreza najviše plaćaju oni koji najviše zarađuju, a to su fakultetski obrazovani ljudi i direktori velikih kompanija. Na porez im odlazi, ako su bogati, čak i 75% zarade, tako da često u ljutini kažu da im se više ne isplati da rade jer sve daju državi. U Švedskoj živi i radi preko 1 milion stranaca. Najviše Finaca, ima ih 800.000, a odmah posle njih su Jugosloveni, ukupno 65.000. Mada su mnogi naši zemljaci ovde ugledni lekari i inženjeri, ipak je najviše industrijskih radnika i ljudi koji imaju svoj mali privatni biznis. U ovoj zgradi je restoran Mome Ćirića iz Valjeva koji sa suprugom Verom već 22 godine radi u Stokholmu. Restoran je u prizemlju zgrade u kojoj se nalazi nekoliko ministarstava, pa je službenicima izgodno i jeftino da u Mominom restoranu iskoriste pauzu za doručak i ručak. I Šveđani imaju bonove za topli obrok. Za 18 kruna, koliko im Moma naplaćuje kompletan ručak, mogu da probaju naše specijalitete, doduše u malo izmenjenoj verziji, koja je bliža švedskom ukusu. Takav ručak bi na nekom drugom mestu platili bar 3 puta više.
Švedsku ovdje ima 24 ministarstva koja zaista rukovode švedskom državom, privredom I vi ih hranite, je li tako? I pa pojite. oni se sami hrane, da vam kažem, a mi im obezbeđujemo hranu i radimo oko hrane. Prema tome imamo našega personala, ima švedskog, ima internacionalnog personala. Kad sam došao ovdje, video sam šta je i kako je, video sam ko je taj narod, da je to sever, da je to hladna zemlja. A i kao ljudi, kao narod je hladan. Naši su ljudi temperamentni u razgovoru, u pričanju, kada pričaju, malo se i podignu i uzbude se ili se hlade. Oni vrlo su hladni u razgovoru, ali su vrlo komplikovani u mislima. Kako to? Pa da vam kažem, Šveđanin ako nešto želi da vam uradi, on će vam to uraditi istoga sata. Pogledat će u papire, u zakone i sve će vam to uraditi za ono vreme zakle ste sa njim u razgovoru. Ali ako vam kaže, sačekajte pa ću vam ja to zvoniti, onda što mi to kažemo, otpišite, neće vam to uraditi. Jer će mnogo prostudirati o vama i tražit će najsitnije greške koje ste vi uradili. Da čovjek sigurno ako radi, on i greši. Slobodan Rakić ima svoj taksi sa ugrađenim kompjuterom i telefonom. Radi puno, ali očigledno i dobro zarađuje jer je nedavno kupio ovu veliku lepu kuću koja u podrumu ima čak i saunu. Oženjen je Šveđankom Gunilom. Ovo je mala Franciska, ovo je moja supruga Gunila. Dobro večer. I ovo je ćerka starija Sandra. Koliko dugo ste u Švedskoj? U Švedskoj sam 24 godine. I ovu lepu veliku kuću ste napravili skoro, je li tako? Da, uselili smo se u maj. Prošle godine. Kojim se poslom bavite? Ja imam svoj taksi. Jel se isplati raditi taj posao ovdje? Pa, ako se radi, isplati se sve. Šta bi mogli da kažete o Švedskoj i o Šveđanima? Šta je vaš najjači utisak, impresija o njima? Moj najveći utisak na Šveđane kao mentalitet je njihova staloženost i velika hladnoća, gledanje na stvari, na posao, uopšte svakodnevnom životu. Jel se ovdje osjećate kao stranac? Pa znate šta, to je sasvim normalno, makoliko da je čovek ovde dugo, ipak nikad ne mogu da osjećam normalno da sam u svojoj zemlji. Petar Đakula je nedavno održao reviju frizura u koncert House-u, zgradi u kojoj se dodeljuje Nobelova nagrada. Bilo je 1000 posetilaca jer njegovo ime je poznato ne samo zbog frizura, već i zbog toga što se u njegovom salonu takođe kreiraju i prodaju venčanice. Upravo jednoj generalnoj probi mladinog svadbenog imidža prisustvovala je i naša ekipa. Majstor Peru pitamo ima li frizersku diplomu. Ja imam diplome, ali sve moje diplome stoje u jednoj fioci, jer ovdje niko ne pita da li imam diplomu ili ne, nego uvijek moram da dokažem šta ja znam i koliko znam. Kad ste došli u Švedsku? Ja ne smijem da vam kažem, ali ja mislim da je bilo to 66. Došao sam na mjesec dana, ali taj mjesec još nije došao da se vratim još u Jugoslaviju. I kako ste uspeli tako? Je li bilo teško u početku? Mogu da vam kažem da je bilo jako teško, sa naporom, kao što nas zovu ovdje neki put crne glave, ali ja nisam obraćao pažnju na te reči, jer ja sam sa mojim radom želeo da dokažem da mi iz Jugoslavije znamo isto, možda još čak bolje nego što Šveđani znaju. Možda maštovitije, kreativnije, je li da. Tako? Šta bi rekli, šta je ono najlepše što vam je ovdje i šta je najgore ovdje? Najlepše mi je ovdje zato što poštuju rad, onaj koji čovjek želi da uspe i daju na čovjeka
sve što je moguće da se učini, a najteže mi je ovde i ovde mi je najgore ova dugačka zima. Naših radnika ima najviše u Malmeu i Göteborgu. Ovo je Göteborg, najjači industrijski centar Švedske. Tu u Volvu, zatim u SKF-u, fabrici kugličnih ležajeva, i u drugim kompanijama zaposleno je oko 5500 naših zemljaka. Cenjeni su jer su vredni. Oni se međutim žale da i u švedskim fabrikama vlada uravnilovka. Ne plaća se pojedinačno zalaganje i kvalitet, već plata zavisi od toga kako je procenjeno radno mesto na industrijskoj traci, odnosno koliko je ono bitno za finalni proizvod. Tipično za naše radnike je druženje i okupljanje po klubovima u kojima se intenzivno neguje naš folklor kao simbolična veza sa domovinom. Ima li problema, pitamo našeg radnika koji je predsjednik Udruženja jugoslovenskih klubova u Göteborgu. Problem je, lično mislim da bi trebala naša zemlja da se više angažuje u odnosu na nas koji smo ovde, jer mi nismo samo deo Jugoslavije, mi smo Jugoslavija, ali normalno u svetu. I trebali bi više da povedu računa da o našem povratku i o našoj deci. Sada su Šveđani izbacili maternji jezik iz redovne nastave, prebacili u vanškolske aktivnosti. Jeste li reagovali? Jesmo reagovali. Danas sam baš razgovarao sa drugom iz konzulata, iz DH Prešušta, u vezi toga već su počeli po udruženjima da se skupljaju potpisi, jer oni to nisu u nekom slučaju mogli doneti neke zakone dok ipak ne kontaktiraju sa roditeljima i normalno nama. Mislite li da ćete uspjeti? Ja verujem da će to ipak biti povoljno za našu decu, jer nemoguće je da nam, recimo, plivanje i šta ja znam, muziku porede sa normalnim časovima, da nas izbace iz normalnog školskog dela, da bude to kasnije, jer onemogućavaju decu, sprečavaju ili manje interesovanje posle školske nastave, posle normalne nastave, da to bude, verovatno to njima i odgovara. Naši ljudi u Švedskoj, bilo da su industrijski radnici, intelektualci ili privatnici, ne mogu se požaliti na svoj standard, ali ipak čeznu za povratkom u domovinu. Kakvi su Šveđani ljudi, pitali smo i njih. Dobili smo sijaset, uglavnom pozitivnih odgovora. Na mestu na kome je ubijen Olof Palme stalno ima svežeg cveća. Šveđani očigledno ne mogu da zaborave vođu socijaldemokrata, najbrojnije partije koja će, kako mnogi procenjuju, pobediti ponovo na izborima u septembru. I ovde na Palmeovom grobu cveće je simbol odanosti i poštovanja njegove nacije. Ubijen je vraćajući se peške svoje kući iz bioskopa, jer Švedska ima samo 42 službena automobila. Nezamislivo je da ministre, političke lidere ili direktore velikih kompanija, kakve su Volvo ili SAS, voze na posao sa posla ili u slobodno vreme šoferi i službena kola. Svi ti moćnici ili sami voze sopstveni automobil ili koriste taksi, pa čak i gradski prevoz. Ličnom skromnošću daju primjer u stvari naciji. I to ne samo u ovom pogledu. Kako je Švedska zemlja koja gradi kult zdrave i čiste čovekove okoline i zdravog načina života, protiv pušenja je u toku velika kampanja. Ponovo zbog ličnog primjera, samo 3 od 21 ministra, koliko ih ima Švedska, još puše. Razdajući se od Švedske, zadivljena tehnološkim čudima i standardom, možda isto toliko bogatim zemljama. Najjači utisak iz te zemlje nosi osjećanje da je Švedska zemlja po čovekovoj meri i po čovekovoj potrebi za dostojanstvom i humanošću. Zemlja u kojoj je podnošljivije biti i star i nezaposlen i hendikepiran nego na nekim drugim meridijanima i u nekim drugim, možda isto toliko bogatim zemljama.